Karong buntaga makapuso sa spotlight, pangumustahon nato ang frontlines ining gubat batok sa COVID-19. Makauban nato usa sa ilado nga doktor dinhi sa Dakbayan ug sa probinsya sa Sugbo ug siya sab ang nagduma sa chain of hospitals dinhi sa Sugbo ug sa ubang silingan nga lugar. Makauban nato ang presidente ug chairman of the board sa Sibudok Group of Hospitals, Dr. Potenciano Yong Larazabal III. Good morning, Dr. Yong. Hi, good morning Nico, and salamat sa pag-invite ninyo na ako sa GMA Regional TV Live. Thank you so much for joining us, Doc. Kumusta na ta? Gikan sa inyong nataran, kumusta na ang atong gubat batok sa COVID-19? So far okay man, medyo sa sugod nagpanic last month, no. So pero karon stabilize na ang mga empleyado nato, naanad na sila unsa pag-handle sa COVID. Unlike katong previous, daghan nawa, daghan nag-awol, daghan nag-resign, pero daghan na sad namalik mga empleyado, no. Makasabot man ta, it's human nature to be afraid sa kani nga kaso. Before this, Doc, we noticed nga hilabihan gyud ang pagpangandam sa inyong nga hospitals, Doc. I understand do nag-create gyud mo og separate nga section alang sa mga COVID positive o katong mga suspected nga mga patients. Can you tell us more about this, Doc? Yeah, the first thing we did, Manggol, we had a crisis management team. Alright. Kani nga team are composed of doctors, o mga management, mga personnel, nga nag-form sa subcommittees like the infectious disease team, no? So the first thing we wanted to do, anticipate what's going to happen, no? So we wanted to isolate our healthy patients from possible COVID patients. So for outpatient, among ER, we wanted it to maintain clean para ang mga patients nga na heart problem, mga stroke, cancer patients, can come in safely niya, di sila mahadlok matakdan. So nagbuhat mi within 3 days, among gi-convert among covered court into a COVID ARID center. ARID center is for patients with acute respiratory illness with or without diarrhea, mga outpatient ni nga cases. So that way, di na sila musud sa ER, musud na sila sa kaning covered court. Alright. Mga personnel nato nga ri, amo sila giprotektahan og full PPEs to make sure nga di sila matakdan and they can continue working. Kay once matakdan magud ta, ma-expose ta, ma-quarantine na sila automatically for 14 days. Nagbutang sad mig portable na X-ray unit diha og laboratory collecting area para ang mga patients dili na moadto sa hospital. At the same That's time, the outpatient. At the same time, sa mga pasyente pod sa uban nga mga kaso, regular ninyong mga pasyente, di sad magpanghadlok. Yes. So nabuhat na namo. When the COVID patients started coming in, needing admission, that became another problem na sad. Kay ang mga staff nato, diha nga kasagaran mo gud ang nursing population sa Philippines kanon, to be honest, are very young. Mga 20s ni sila kay mga hapsay na anad na nurses na mas gawas na nagtrabaho na didto, no. So nagpanic sa mga nurses sa floor na aming mga patients incoming na mga ICU, makilag ventilators. So what I did, I constructed within 1 week a separate wing facing the street outside area na dito na ibutang ang COVID positive patients namo. So diha ang mga older na mga andad na nga nurses sa ICU amo nag-station diha nya entrance ug exit sa patients nga nay COVID diha na sila. How is it like, Doc, motivating your health personnel, Doc? You said kaganina nga, doon na uban nagpanguyawan, doon na nami-resign. Ikaw nga nag-lead sa inyong hospital group, pag-motivate sa intanan nga personnel ni ining mga battle. When the lockdown came, na problema jud sila, like asa sila mosakay. So what we did, we borrowed buses from the Cebu Doctors University, our sister corporation. Not only that, naghuwam sa ta sa San Carlos, which nagpahuwam sa sila og People's Co-op. So we had a system of transportation ensuring their safety pag-travel, especially sa gabi bitaw. And then for those nga gibalibaran sa ilang, unfortunately gibalibaran silang mga dorm nga kay hadlok ng hospital worker. So we had to open up areas sa hospital nga asa sila pwede matug kanang di na gusto mo uli bitaw. So we had to open our dietary service also for 24 hours to provide mga health frontliners nato with food non-stop, no. And then for those na sad nga anxiety, mental shutdown, we called in our mga psychiatrists to give small group discussions regularly sa atong mga health workers na nakuyawan. Isip usa ka doktor, Doc, unsay bation nimo doon na tay uban nga mga health professionals nga
mupadayag gyud og ilang kasagmuyo bali Doc sa mga tawo nga ino nato nga wa kayo mutuman sa mga palisiya nga gilatid karon sa government, especially with the stay at home order. Unsay bation ninyo mga health professionals makakita aning mga violators ubay-ubay gyud sila sa kadalanan Doc? Yeah, lain-lain ang response sa mga health workers, but kasagaran jud for majority, di sa tingno nasuko, frustrated sila. Because there was a time sa Cebu nga, ni gamay na lang jud to niya, we were able to discharge 5 kabuok nga na from COVID positive na himog negative, and then what happened na sa kuan no, sa barangay Barrio Luz, no? So frustrated mi tanan because what happened. So that's why among mabuhat na lang is to remind everyone na at least to stay safe, stay home, wear your mask all the time, don't stop spreading fake news, and always pray, no, and follow what the government says. Anita sa positibo nga side ani Doc, we notice nga kamo ikaw mismo i-highlight sad ninyo ang inyong mga positive katong mga na-heal na ayunan yung mga pasyente Doc gikan aning COVID-19. Can you explain more about this Doc? Yes, especially our first timing is a frontliner herself, si Dr. Huang, Estrella Huang. She was also my teacher during the university years, no? And amo ni gibuhat nanggid mi niya kung okay lang amo ni tagaan siya grand send off, no? Because it's not only for her na wa man yang family, because yung family naka-quarantine for 14 days. So nobody could actually meet her and send her going home, no, except the people who were with her, which is the hospital staff. This also made her happy. Not only that, ito sa moral booster for all our employees na si Dr. Huang at 69 years old, na hapit na jud ni siya. We saw the deterioration every day. We're all worried about her. She actually called the priest to come in several times because to give her last rites, because she thought it was going really downhill. But fortunately, our group, our team, our infectious disease specialists did a very good job, and she was able to go home. So we wanted to highlight this to our employees to give them a moral booster na kaya jud, we can beat this disease together. So with that, daghang kay nalipay mga employees, and they gave them strength, no, to continue on with the battle. Finally Doc, coming from you sa health professional frontliner, unsay message nimo sa mga Cebuanos? For the Cebuanos, please continue to stay at home. If you have the means, you can donate to our frontliners. Anything you can donate, like food. If you can make PPEs for us, that's good. We have our own independent PPE team that will manage and document this. If you cannot do that and you cannot provide anything, just pray for us and stay home and wear your mask, and always pray for yourselves and for the family and for the rest of the country that we will beat this virus together. Alright, daghan kayong salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, Dr. Potenciano Yong Larazabal III. God bless you, Doc. Thank you, Nico. Yeah, God bless you too. Bye-bye. Mubalik pa kapuso ang GMA Regional TV Live.